abacyara abakureba nkore Media TV ikintu cyo kubanza kindi kwenda kushaba no kutina ruhanga omucyara hansi yigura ho mucyaro kushaba jwa no mucyara kutina ruhanga takaremererwaga tutungiremo kizibu cyo butagira mu ruhango mu metama yitu myenda kuba manyisa ngo mukazo mu magaragi ko rukweza kushwerwa bo mukazi and you go the other side eyo yinabana eyo yinamaka so enkoko ne kundure kugira ki eri kwegaririza hashino ndakungira ngo hatino ndara no teka iwe kikurazo tabyamiriwe mucyara we nyenda ngo kingambire nabana neka yawe ninganisho na nyoko Nkole Media TV, thank you so much for watching us. Mwebale kutukunda, ijuka kutusubscribinga, otworeke rukundo, amazina ndi Joanna. Na kuachira program yitu ya parliament yawe, nine omujenyi honorable, the only honorable ino in Mbarara. Honorable, nashemerwa mnonga na kuachira Nkole Media TV. Webale Joanna, mwebale banywani bitu, abakunzi ba Nkole Media TV. Amazina nibanyeta ekiyasimire Claire Chopa mwebare kunkunda kandi mwebare kumpagira mwebare buzima abahagizi banje na mnonga ba team Chopa na nabandi abakutweyungaho burizoba. Okay, Claire Chopa nyowe nilizina linkumanya omu media munonga and Claire Chopa abantu okwe yinkuraba nyowe ninduga side za kachikokwe abantu bona nibagira nti akaruru ntwenda kahereza media personality ogwo mucyara owamani Claire noha Claire no mucyara kazi nko kumureba mbwene nye yanjure ngo amanadarit yo mukazi yakurana mu ndeba ni mu manyana amara emyaka 25 obwa hati omu media nkashoma obushomesa ndo mushomesa mutendeke kandi nkashomesaho mu secondary school zitari zimwe na zimwe na institutions hano mu Rembo Rwambarra niko kwijja nkajoininga media 2000 nkozire businesses nyingi omu Rembo Rwambarra amwe business woman kandi ndio mukaze orukurwanirira obugabe bw'abacyara amwe woman activist okongera hari echo ndio mukaza shirwe ushire na mara mu myaka 23 nyina abana banje bashatu na nabandi abundu kureberera biologically I have 3 konkanyine nabandi bingi abundu kureberera. Okay, Claire, passion yo kujoininga media ebyamakuru ukagiyahi iwo mushomesa nyowo mushomesa passion yo kukora mu mahorere kukora nko munyamakuru nkaba ngino kwihakare Joanna 1 ndokuza kuruga O level radio zikazi tari nyingi tukantura radio Uganda once in a while ahabo kwa muzeyi wakatura diaria dochwera there was bakana bageta dochwera akabahurira BBC kekira kutera amabare ga South Africa mwenu kabiti atimpurira ho abantu bari kugamba mwenu purira nanye nagira umwete gwo kugenda kunkugambira ha radio obarahangana abakikwangire mu satali so kurugom O level nyo mutima gwanjye kukangira ngo oyine kutwara ibyakubasa kuteka mu mahorere basically nkani nshomera mass communication ninga law ebintebi negishaha bikimbamo no kugaruka yo bishome no I have tried abo kwa kamahorere nagerizeho kacha kunyene nukwako ninkagitira habindi then nukwo kutwara kujya ngukanze A level ntware literature yina birentine O level literature in English literature okay. Yes kugira ngo hata no manya primary hata mwine literature twine literature in Luganda so by then it was literature in English
janti kanji tware combination zona niteka kumakinga sure ngo nagishoma natwara mass communication ningashi natwara law. So nobo nashomera obushomesa nkija na misinga chance yo kuza halo by 1.6. So law yandema naja ntikanduga habu bintebe mzee yakati ine sente zo kungira ngo ampere. That is when government yatandika kushashuza courses ezo kandi sente zikazi tariho tinkija kubiha. I'm from a very humble background na history yanje ndingwa Joanna tinkaza kujikutebezesha heji nayo ntujya kugikirira obwire. So obumwe cyo kurebera abantu abamwe bajya ngo munyacyaro yo nyondyo munyacyaro abo kuba nkuriro mu cyaro kandi no nkunyeyete mwo munyatawuni ntakurire mutawuni. So harumwe binte ari kubasa gukora nko muntu haza ibyo bamwe bakutwara mu kagwenyifu obambwe nko kwetwara mu kama wa modern ninga kwetwara mu munyatawuni kumba bunde bimwe bitari relevant. So ko kubura kubikora bagira ngo ki ngo Joanna yabo munyacyaro but twekiri twena turya byemeza byetawuni. So mbera niyeje. So ngira ntika ntware law tinda gibasi zabwe shonga ya sente. Mass communication tinda gibasi zahabwe shonga ya sente. Baja ngo banyeta habikwatira na auditing bakabanyisire nakawa. But I couldn't manage Kampala bakana bampiro mwanya bakabatatwire myanya mu hostel. So nkanta kubibasa. At the end of the day I opted for obushomesa nazo mu NTC nashoma obushomesa bwanyuma yo kurgayo nashomesa nayongerayo. So that is how I came to kugumana inkunda abikwatire n'amahurire. So kuna biro ndyo mushomesa hijaho chance ya Radio West niko kuzayo nkaba approachinga through one of my relatives naba approachinga natayo application bashaba application najitayo bankozesa interviews nazihika. I went to media by God's chance. Kangambire Joanna cyo kwetenga rhanga nakikorera. Amina. Mwesiga he does everything in his own way and at his time. Okay. Mbwenu Claire urugendo rwawe orwa media norurebota umuntu yakugira nti Claire media otungire muki? Media nonji one media ne exposing at so many opportunities exposing abantu bo mugasho bingi abo kubanyoka ngambire mbweshi kunagumira umushomesa hariho bundu kwebuza nti ngabire DH bugine life yanje including his excellence Museveni president wihanga nabandi nkabire mbabugine kai konka media yone bakushanga ho shutami so mbuganire mwe mikago naba exposed abantu bona nibamanya nabunta kumanya nabakumanya nabunta abamwe bambuganure umuntu nakuhaginga nakuramsiya passionately konka tori kumanya. So hati nyonka shara muno kupretending abantu mwima bakureba ankore media abo kubankashara mu kupretending umuntu kwizina konkibo no manya obundo ndiyo nakujya timazima tori kumanya tine twarabugina tkonkanyo we naba ninkumanya mbwe nishati we abantu bobonka kumanya mbweshi mbwene bakakondera muhanda ngo ryo mushuma ningo ryo muyayi nibaburyo muna yagize atukane chopa. That is an achievement. No kimanya kuruga ngaho kazanka mbare aho rukutekatika ngo utari yona bakumanya ukaza kuroka huro muntu yatero mungara chopa. Wow. So opening opportunities nyingi ningira na hindi yo ninye simba niyo endetire ku kwika point ejo. Ekindi cya kandi to kubura mu development niyo nko muntu ezo rukuba no yikorera because we earn to survive. So media wano koro mushara nibo yino gukora nko muntu urukuronde cyo shemere kuba nokora. Abana banje bari mu mashomero bashoma nanye nyinaho kurara. Life is as simple as others. Okay. Hati Claire tugarukire ha side ya Honorable. Wagira nti media nayo ne kuyamba munonga sana okwika ha cyo kwesimba. Honorable iwenka omukyara advocate wo mukyara aliyokwe ne bigambo ki bibiri bishatu takagira kwesimba kuri okwa Honorable ni bigambo bibiri bishatu
akibyo kubasa kuhabura omukyara ari kutureba abacyara abakureba Nkole Media TV ekintu cyo kubanza kindi kwenda kushaba no kutina Ruhanga omucyara hansi yigura aho omucyara uri kushaba jwa no omucyara ari kutina Ruhanga takaremererwaga tutungiremo kizibu cyo butagira mu Ruhango mu metama yitu nk'abakazi hazo yishe ngo mukazi unugwa mutama gweka so iwo nko mukazi ko kubutagine mu Ruhanga cyamanyisa ngo nabana atabakuza kumugira no mushije atakuza kumugira no bwo kushanga umushije a reverend kare kankoze si cyo kurebera hwecho abo kuba bafata atabakushwera tinkumanya kubara bakitandikire mukama bahwera konka oshanga umushije ryo mushije ari kutina Ruhanga rero bana mwebyo biro tukagira abasigazi barungi bakugira mwe dino metama yabo buri zoba rya kereziya buri sande ubundi ari no mukwaya hata ijabuga no mukazi oriya mbwena class ogwo mukazi atari kutina Ruhanga kangambire Joani nobo ryo mu kikonere omukazi wena haba ninkushaba ninkweshengereza geza aho kwehombeka nangwa no bwa kuba umutima gwawe urukurana ujyo turuhanga cyangwa ngashire kintu cyecho konka at list yeshwekerera na Ruhanga hamisho gawe namba ya kabiri nimba shabo kugumesereza patience Joan patience pains but it pays ngene konkwika kintu cya patience obundi mpura naye ndakureta nemiziga bana mwa bakazi tugumisirize binjo mu makoma kandi kiriyo nikikubaho utakateka ngo niwe kiriyo nikibaho wenka abandi bakabera bamukare abandi babyehuzi yakare abandi baryoko banenire rino gumisiriza nakweshengereza reriwe otine mwana gumisiriza yaba bakwera bikwingana ki gumisiriza Ruhanga umwana naza kumukwera mbwire bwe kandi mwe ababine gumisiriza ahabwe nshonga y'abana nekintu kibijyohane kusiga abana bawe nyima okaguma no bahurizana babakugambiraho negatively nababagamba kugambiraho ibintu byo busasi ibo ryoko ngo norye nkoko norya chips manyo ryo no yerusa wena waye hindwiro rugire no mukara ya brown or nka papo you can imagine ezot send kandi obwe tumagaragu am telling you tari mukushemererwa kona there is no happiness in that nonsense kandi jete na nonsense kuza wasigaye abana iho ryaho ngo no yesiga kizigo nze nasigara kwenyiriza manya nasigara kuma ngo kuma figeriwa figati hina heri kankugambire be patient nyenchakare no ija kusingura oyishire no bareba nibaho bujurizi obundi nibaza no kwa speech barira utakajya ngo nibarira ngo baremwa kugamba turabo muri byingi omakoma harimo ibintu byingi ibono basa kweriza makarangira ngo habo kubo bundi bakujuma konka hariyo no batakwana cyo kurya bakamuraza na hankoni bakamusibya na hamwaga be patient rondo muringo kasinge no keha rondo muringo ogwa basa kwerunda rundanamo namba ya kashatu wanshabe ibintu bishatu namba ya kashatu yayikiririzemo believe in yourself yes yayikiririze muko mucyara ecyabandi bari kubasa gukora niwe no basa kukikora konko bundi twitwa butitizi bundi twitwa obushemaningashi abamwe babasa kubweto butesi konka nyoti nkarebaga ikintu kikwatira no butesi cyo muntu kujya ngo ibone ushitamaho rero buri kimwe cyo bakikuplaningire bakikukorere bakikushangisa abo bakushemererwa bakuterere nendingiro zine dance planned women twarere nawe haza ka planned woman reka mwana wo kunshe sinsheko zirengero kwetegereza kwa buryo haza ka planned woman there bariyo abashija ni baba planningira idea it ends in tears ninga toka bicengire never assuming that they are planned women they can plan for you for 2 years bitezo zone zishika mushija wa hati echamana kahehe nakajanja kakubasa kuteka mu 6 months kwarabe abakunzire mbwene wara yamara umwaka jo wanotero mu ngaro gumugendo yesho neho nukuyashana omuntu kumara umwaka nachikweta sweetheart baby nakwata hitama how are you natera masimu ogwe nabakunzire muri babaretera buri kimwe bakisumika mu kikari nabo bari kwemanya
nibo bari kwemanya wade fine no basa kushanga sente tinyangire harimo bari kushanga sente konka sente zo bazirire munonga omwe nkaza kumbuza yanje atakiri kandi rendwe mukanye na konka mwanya gukurira mu muzigo amuherwa byona bamwitero muri kanye na bamuzika and especially my girls zimwe bari kuheza kushoma believe in yourself shona nyoko bine shonga habwenki they are paying school fees for you kandi ninyesiga nguniwo ine shonga habwenki unoza kushoma. And why oriho omunsomo Exactly. tugire hacyo mwana wo mushiki Claire omwana wo mushiki babikaba bamuhire setting age kurugakare ba mama bitu na batata bitu to mwana wo mushiki we omurimu gwe ningashi yakura no kushwero mbona bingi baluzingire career zabo baluzinge bintu byabo byona bahayo mutima gwabo gwona all in the name of love or in the name of keeping the marriage. Iwenka arikora program ezabachara counseling advocate and everything because in your program yokora hambewo. What advice would you give to such a woman? Hate Joanna nagambire kitwahendera nacyo cya believe in yourself. Ikindi cya kandi yikiriza ngo uryo mukazi kandi uryo mwana wo mwishiki. Uryo mukazi wabaro kandi uryo mwana wo mwishiki waha uwo wanyu bakakuzara kandi kugambira amazima kuri kitarabire cyo kugira ngo ukije mutawu no muninga enehwe yakuza kushoma ninga waheza kushoma wija hamuri mogo ubwo mushije atakurebire nabo nibenda bashomye takurebire manya nabwo atakubugine you see nabwo atakukunzire wakireba so tindi kwenda ngo ye kwate iboteka teke munonga ngo urya hansi yo mushija because iwo wenka kurugiro kwabire no yitwaza na cyo wakozere no kwayereberire you are the reason why he loved you ahabwenki no yenda ngo hati life yawe yona ngivurunge agiteke upside down because in the name of waje ngo love planned woman kama barebe hazara ekindo mcharakire nyana ngo ngambira amazima nanye kankubuza hakiriho love kiriho konka nikirugira no hari kugikwereza kashito mushija hate kiriho love nasha cyogwa ari kugikwa kashika no shongo umwine. Okay, at Claire ekindi gender based violence birekariyo maka abashija bariyo nibita abakazi bariyo nibita abashija mbwenu niki munonga iwenko webyamaka cyo kutekateka nicyo kiresire gender based violence and what can the government do ningashi omuntu ari yoko mukazi na no mushija nibabasa koraki okuyiyaho obutabanko mumaka because ombikuita abantu nacyo kibire among them. Wangambire bintu bingahe gender based violence ekiri kugireta ekigikanyise okay ekigikanyise nenshongezi ibiri nko kunanagambira abantu tukiri muko buntu rukundo tero tukiri muko buntu muko kugira mako buntu manya utina rahanga kandi ugira rukundo ebinte bibiri ebyo tubirimo azejo yabe namba yo kubanza tukine muko buntu number 1 namba ya kabiri obworo haza no manya hariho types nkisha tuzobworo konka type yo kubanza yo bworo fine neyo butagira musento munshaho ninga account ninga handi kandi type ya kabiri neyo bworo bwaha mutima hata mushija uko kweza kureba ngo omukazi yamusingaho kake akasente immediate ragira mu kiriye kibari kweta inferiority complex nicyo munonge kiresire omushija atandika kutina agira ubwoba no kumusiga kwekiriza ngo no mushija abura no kwikiriza ngo kamukundo mu bande bona abura no kwikiriza ngo uryo mukazi we amuherwa byo natandika kurebera mu style ndije negative amuherwa byo nakuri kibaho ngene hata hwaho nho kutandikira no bwihirire naye tombu yitwaye ntondo akavuyo urwari itayira bakushwera amanyabije nambwe n'abacyaro mu parliament bakareta concern bagira ntini babatera mbuba bari kubi abashija ni bababuza za account abashija bine data inferi ashize ngo kiryo ko bantu bitabe cyaro bonka abo bintu businge bwabo kandi kangambire Joan amakagatine musente gino businge
abo kubana kacaka ni kuba reba bashoromaga kiro komwana nabakamanya ngo bakaguza umutwaro gumwe n'enkumina baza kugura ho ka half kenyama ezasigarana bazigura ka sabune na konyo kasentekaho tibakora accountability yabo tiyahwa tibazo mu kitanda buryo umuti yikiriza mutahiwe but ekinsente kweza kutaheto muka nahija confusion eri etakarebekaga yanereye two mukamuri yabanereye two hasi cyane negija munka hasi yekito I'm telling you omushija yenda ngo ateko ko hansi yempare omukaza yenda ngo ateka hansi yakabaga nezinda zibisiye mu kibina kandi omushija atakwenda takuza kuzimanya ahabwe nshonge icyo ekindi cya kandi twaza kushiko mu mbarira nembagana ya sento mukakira kukiriza yo kureto rwari no rwanju no bari abamwe batera n'amasasi arwenju yindi kureba hari ahife ya Las Vegas kishwa ngo mutahi wayo mukama wayo akafa nkishwa ngo mukazi nabana baryo mu cyome ngenda ndeba njya tkunka mukamarango wahiguru hati nka sente no banogireza nka heja bwenjo takutureko mukakufuha tukagumamo ningo mu muzigo sente nimbi umumaka sente obumwe sente yo netagisa hariho bweta kwetagisa amazima netagisa muka abana bawe nibarebe kaje nibashomaje no murge kimuri kwenda yabera muravu izoba ryarave rikuburo mu sente nebambo mukakangambire no mushija nayifuza no mukazi nayifuza naba nagambireho kiriye cyo butatina rahanga omuntu nahikarwama ko buntu arwama ko buntu naturally omushija rero kwakuza mwo ufuhi kirengesereza no rukura ngo umuntu yatera mutayi bakafuni ko mutu yagwata no rukura ngo mushikazi yo waza kwimukanye cyo kitanda washanga kushitamirire no musyo abamwe babashazire wo bushija abashija ndibijaha nenkojo ndeba abashija nibabatera ngo kutera ninga kutera kwita manyo mukazi watakutera na sasa mukazi nateza no bwoba omukazi nakuteza no bwoba mweno shanga babatemere hino wijo owizira ari kunyoreke nkojo omukazi akamutematemesa ekisyo cyari kushubuze bikwijo yes akaza kwimukanye kiro yashanga omukazi amushitama harubaju nguyambye atishabe shara yawe yahamuhero mukazi nagambira omushija yareba omukazi yareba ko yabirajira kapara yezirikire kitenge yamanya tumwenu kwe cyanjye cyaho ata naho ujya ngushaba ishara yawe yahamuhero yayongeraho nebindi bijimo birinke byaba street kid tinga bigambana omudakikemo akaba yamutire kisyo cyeki cyamaraka yamwongere kindo mushija kuyagire kugira ati yamutema mukono what yes omushija wena kadge nkojo wahaha wena shazirati nkajya tukonkaranga wanje abantu kanabinazi mbwenu abantu bakitina ruha kuyarebera urwamba rwaba rwingi ningira yamanyangu yagirata umusogu nubwo guri kurete shagama yamanyangu yamwita yiguro rwijhasi yokoriye mushija yatere nduru konka mbwenu shona makage byarunga bagatakwatine ahi yagire kururiza kwiko umuwo mutaka kumwiguza akaba yagwira rubaje atakine nagagamba konka bigura bamukiriza bamutwara bamushemba ngo batwara piki batwara umwirwaro konka akaba mwisire omukazi warinka omukazi ningira ryo kwa kafuruka akagenda ngo mushija nawe akareba kuza kwirukanga mukazi yayi nabana uyajya tembwe no gukunda fekari yarabureberera abana bakane bafaki esimu just omushija hino mukazi uyabire nagamba na wahasimu nguni customer wowe bikwijo you can imagine konkori yambuza ati bitu no hogo kugamba nawe mugobori yo no gambira ngo utinyinemo ugobori yo no gambira ngo kumurazibone numuza kuzirike uriyo mushija yabitwara nk'ibyo kusaga ibyo fufuye bya burijo yamwehuze konkori yabyamana ki nawe za kumworeke cyo gukora ahasama katoke mwana we nibyo byo mugenda best violence nicyo abantu bariyo nibitana nojya ngo neshonga nguzi ryaho okay honorable nibiki byo kwenda kora abacyara bariyokwe ate nanishaba ogambe n'abacyara ogambe nabo obagambire ebirungi byo binire
ebirunje bimbinire banywani banje obukibuzo kiwambuza Joan bimbinire bagenzi banje ni bingi kandi nyoshire nimbigamba konka noteka kwebembezaho bike ko kuraganisa abantu ebintu byingi obundi nibyanga kwika nabagira ngo tindi yatwara bingi wabo tagaruka nambwe nicyo kurebera bamwe batagaruka nibaraganisa ebatari kubasa kwikiriza tandikana na kike buryomwe omwanya wo kugira ngo uraganise bingi habure n'iki wa leta nyowe obwahwiro bumbanye simbire bwa woman MP still abwambara city nkaba nyine manifesto yanje ekabera ndingwa ekabera mwe bintu 8 omu bintu 8 nkaba nimbanza n'icyo kongera kurwanira obugabe bw'abakazi aha level yihanga harimwe bintu ebitukureba no kugira ngo ndijo najya kugira tata no kugira ngo mbwene tebakakireyo nibijya kubireba haka hariho bintu bitukureba bekatshobera hariho amateka go kureba nibahinguzaho ukajya twonk'itekeri mazima bona babanza barishitama mu baryikirizanaho ninga kubahi ko mu parliament obundi bafacyo kuri mbwene cyo kuri leta ho buryo mwe wena ya leta idea yaho naho ari umujungu nticeta ki kweshanga mbwene umwafa kutomera ikintu konka buryo makafa kucerezaho idea mudakikemwe mbwene kugira ngo mukisamarizinge kiwere waho mbwene yebuza ote kintu ekimazima bashitamire mbweshe ko bashitamire baburizoha bakirira bacyara ni hamanye kintu cyikunkira yo kunteganisa Joan to kureba akaruru tikaka tebatandika twatandika twakazamu abo of course uyamene umurimene ntateka kuruga mwoko omwasinge nicyo nabire ningambira abantu ebye byanyu mwebare nimutereza akaruru kandi mukaturondera konkana nimbasha bangu nimwe mugire mu mutima nkugwa aba politicians amukubana murondera akaruru oyikirize ngo noza kusinga ninga kusingwa kimwe muri ebyo wabo ryo kusinga geza aho uteka ho mani kurebeka ngo akaruru mwagira ki iwe na candidate wawe mwakasinga kandi kumwakubasa kuba mwine weakness samhoya birika barema turya abantu buriya twatwesimbira abantu 8 hati nindeba nabwe bakira muri mushanju aba primaries kandi aha muheru ntubasagaruka tubuganireho abandi nimba amanyane baza kugaruka begaruke ka independent ba independent oshange ntukira nabatezi bakaru ekindi kintakubuza bakaruro munamba ngene shatobwo hatobwe ntubana twikiriza ngo twena ntuteka ngo twena ntuza kusinga umwe no waragira ata no wararabe konkanyo kigenderwa cyanje kikuru nko kunyoshire ndwaniriro bugabe bw'amaka ndwaniriro bugabe bw'abashija no buringaniza bw'abashija n'abakazi n'abana nkabire ni nyenda ngo hagire amateka gutwareba nyenda koreka cyo kureberaho eriteka ryo kubaga n'ibintu hagati yo mushija no mukazi harimwo buceko bwo kureba kareba ngo tubushyikire omukazi wija wamaraho imyaka 3 oturo mukoshitame watugambire ngo hariho ba planned wives you are a planned woman or wife you are a planned wife kare orgo mukoshitame rahanga obunda kuhire mu mwana ninga tamukuhire mu iwe wenkoberiro mushije kihagaro harimo manya abantu abashobire nyoka ngambire Joan onkirize ningorerere harimo abakaza abashobire shana mbwene wabo takuza musoso yate konka government yo nende ba konka yo eriyo neyo rekangu omukazi the moment you mention omuchara omukazi bona tubakushana tubakwingana na contribution iba kuteko makomo teri kugira ki teri kwingana mweno shanga fine aramuherwa byona omukazi still yasingo rubanja yatwara nakabanja kashwe nkuru yawe akuyasigire shosho na wakakubagera wakuyakubegireho riyare harimwe ibintu bitwine bwaruka tukatebekanisa mu tukatereza ekindi cya kandi in terms of domestic violence noho warahura konko mukazi kwa kuchera ha police ngo yayangwa atiro mukazi obundo mukazi niwamujugutire so waninga kamujuma mushija nawe kamurabya muruki konko mukazi wamutera basi cyomeno kirarama harimwe ibintu bitwine kuteka mu oburinganiza nawe tukebembeza kintu cya girl child no ndebera boy child hati Joan ninga tokatire yotoki atoki ntugireba no reba basigazi bita hato kubaye bari nkaba they are not men
bakehwaho ninga tibine masiko because twebembize munongo mwana wo mushi ne masiko tibine mani tibine mbwenu bari nk'abatakine na value abana bitu bariyo bagondera abashikazi abatine abakubire batakugondera because tukebembeze kintu cy'abakazi omukazi mu office first priority omukazi mu duka first priority omukazi mu business mu heron omukazi mu police mu bene we mwako mukomo mushija mukazi omwishomero mu mongere na points. Oh my god, mama begwanga mwe bakazi and you sing ngo bariyo batukora vulnerable turiyo batugariza hanse munongo kashangu duto tukubasa ko kashikambire ni mwendo mwenkanuka omwenkano kasi atayimugwaho aho niwe rwaho omwenkano kano nuguza kubaho batikumayisa amanyo gutugukira mwenkanekana because we are no longer balancing. Yes, we are no longer balancing. Abakazi barya higuriya abashija ngesh how do you expect it kuza kubaho mu generation ke kurataho Joanna kankubuze no kimanya ngo shaha yona noza kweshanga mutabani wawe ni bamugambo bugenyi. How do you feel nko mukazi nkanyina wo mwojo ni kibi muno mbwene kintu cyo nacyo ne cyokora so hariho amateka nambwe bahereze kugamba iteka barabyaho erya marriage what domestic bill something like that tinkwijwa jene bagambire konke bagambire mwenka bireba nagira kandi okutingaruka kuranzya yo abo kuba karebe ibintu byona byanshobera manya wabanozimu wajuga utakazimuza ahabo kuba atinda manyine na reason nabwe nje umuntu atakuzimuza hata bishikibaryoko naguruko mukeji bayihayo miliyoni 2 agaruko wishe agenda bamugambo bugenyo mukeriya nayo bateka yente mukaga abo mushubura agaruko wishe ronde mbwene shi omuntu nyancha karata kubugana akakushara hwebisya naba nazibirwa ki hatecho nekiragiro ekiri kufavaringa abantu ninga shi ekiri kutanisa mu abantu ekikubaganisa abantu nekiragiro cyo buringaniza fine nozo mu parliament nogeza aho kugambana banga kubigaruka mukonka no bogambire. So nambe ndijo nkabanyine kintu cyebembize skilling center basically for women kandi batari abakazi aba bashomire nabine bakuruga basically for women banja bakazi banjabo abembera zagumira abahansi omukushoma kwabo abishiki banja baza kuremwa primary kurenga primary abishiki banja baza kuremwa kurenga senior ya O-level abishiki banja baremerwa rwagataho na nabanda batashomire konka baremerwa maka konka ni babasa kweza ngesho to gukora akahuriro ngo tokashomaga nojya ngo tokubasa kubija bashomesa to kubikwata so kandi nyetaga skilling center skilling center ejo ngabire nyenda kongera mu bindi counseling nebindi ngebi mwene shahe gitinka bigamba byone binti ndakirire nkabihezaho konka ni pro mutima gwanje mazima ngwenda nkusavinga abanyambara undi jahirize kumbuza ati bishabwe iki utakuza kusavinga eyiwa kurire atoka byona nayo nimbasa kusavinga yo konka nkurira aha nshomira aha ninkorera aha nzarira kandi shirwa mwe shati no yenda ngo kandi yenda ngo bagambire banyabo ande kinde gini city center yes yakira buri oyihire hwecho ekindi cya kandi banywani banje nyenda kuba manyisa ngo mukazi mu magaragi ko rukweza kushwerwa bo mukazi and you go the other side eyo inabana eyo inamaka so enkoko ne kundure kugira ki eri kwegaririza hashino ndakungira ngo hati no ndara no teka iwe kikurazo tabyamiriwe mucyara we nyenda ngo kingambire nabana neka yawe ninganisho na nyuko ni brother wawe na muramukazi wawe ninga nabahacyara bo washomire nabo rukora nabo hati nabo kubera nabo hati murirano kwa kurara kubi niwe noza kurara kubi kwa kurara je niwe no shemererwa so waba washirwe ito abakazi tino opportunities zo kwesimba itukuzarirwa ahitukorera nahito rukushwerwa to me okabire no yesimba kandi urukorera aho urukushwerwa obantu ho warete ntunguka eyabana bawe nabijukuru bawe nabanda barija barigira ki barishanga so kora ampereza opportunity kwesimba wituba nkabaniyo narabira okugambira amazima nimbaso butasavinga ajya abantu bo witu ngo kunakusavingire yindi kushwerwa ne yinkutura okay
Kigambo kimwe bibiri ningashi bishatu tuhendere Honorable Claire Chopper nahabwe cy'abanyambarira abanywana banje turukuhendera tinye simbire mukarura akakamyufa ka NRM akaka primaries nanyenda kubuza nshonga nati enshonga ni nyinji nkanazi bagambireho ababire bampurikize bakazifurira kuyabwa ankore media one enshonga yo kubanza ninkunde bintu byo businge okay primaries timuri businge timuri mu businge bwa primaries nembabazi za ruhanga Joani tutira karuru ka LC okarebire ecyo takureba niki mazima nkarebire kandi sai kweburisa nk'abanyamakuru ecyo takureba niki no manya abanyamahuriro nimukunda kweburisa mu kureba nca karogere tunankani wakigambire kandi ecyo takureba niki namazima nikirungi kugira kureka abantu babo bakagira hakasinje ikindi cya kandi rwanje runarebera mu primaries za buriya ground etari leveled ne turamuriza umwanya ahanyundo turyobekemwe nkahure kintecho ntakikunda ecya kabiri ninyenda kwa chance banywani banje babire nibanja nkonka kara kareje yiwayisimba mu mbwenu kareji ya mbwenu hatika turugum byakara karuru akenshonga tutera karuru nimbashaba akaruru akomwebembezi orajwekere abantu atarajwekere kibina tendi kwenda kujwekera kibina niyenda kujwekera abantu Joan so banywani banje abari kwebuza nkanda abwencha tagarike mukamisho no ninyenda kujwekera abantu tinkwenda kujwekera kibina ebe byo kunteka ho amateka g'ekibina kandi rukuza kujwekera abantu nacyo tukiri kwija kunyamba ogwe naija kujya tatogwe yabo wa opposition kandi shimwenu opposition eri kukorerayo nojya ngunebe tabonire manya hati opposition ahetari niki ninkai nkani ndeba no movement opposition twabire tujine na haterimo kwe kubira tari mukaye shitamire nk'abakazi munano ku miliyoni mwerundana mwene ninga bameya 20 ku miliyoni bameya 20 ku miliyoni mwerundana mwena mwenda mbarira kandi muryabe kibina kimwe mukashitamire murunda mu muntu but opposing each other from inside what is that no opposition class so mwebare banywani banje kundeba webare Joana mwebare mnonga staff yona mwebare buzima naba ankore media mwebare rukunde gumeho kandi gumireho cyarimwe nimbashaba ubushagiki nimbashaba karuru basebo nabanyabo nimbashaba abanywani banje ndyanza amavive mfukami nabeshengereza mu mpereza karuru obusinge Nkole Media TV. Thank you so much for watching. Nabanine Honorable Claire Chopper. Ebyeye mwabihurira mbwentu abantu kushaba. Iwariyo natureba akaruru okahe omchara kazogu abase kujwekera mbarara yona aze parliament abase kututeseza ebiteso birungi munonga sana. Nasigara ndi Joana program yitu ya parliament yawe nikwe yarebeketi. Until next time tubugabugane yuka to subscribinga bye bye.